payahnya. Oh, mantap. Beres ya. Air mati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan angler. Hari ini saya bersama Bang Andi nih. Ya, mancing lagi kita. Spotnya di Ambara Manyang, Gunung Raya, rekan angler. Ini spotnya. Oke, langsung kita casting ya. Airnya sangat tenang nih. Nampaknya airnya lagi gerak pasang rekan angler. Kita ada kesempatan mancing beberapa jam. Habis itu kita ngopi rekan angler. Oke. Ikuti terus perjalanan kami, mancing Aceh, beres. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate
Remalan karung kan. Merahnya dua-dua. Bibik. Panen, panen, salam angler. Salam angler. Coba kasih nampak Nanta. Ya. Oh, mereka udah panen luan rekan angler. Udah panen Ya. cumi ya. Aduh. Dari tadi kerjain macumi kami rekan angler. Sekarang nggak kerjain lagi. Sini strike.
Pawang nam de melon. Preh, pawang babon. Strike. Oh, strike. Strike dah. Karena benangan yang ikut tadi. Tapi strike ya. Tapi strike ya. Alhamdulillah. Banyak dia. Strike ni, alhamdulillah. Double ya. Double ya. Strike ya. Double ya. Saling shooting ya. Saling shooting ya. Hihi. Hihi. Pawang, pawang. Ya, tunggu nanti kita naikkan sama-sama. Landed dah. Landed ya, landed ya. Landed ya. Ya kan, double strike ya. Double ya. Ya. Pancing aja. Beres, salam angler. Hihi, Bang Andi akhirnya strike. Andi jigro ya, akhirnya. Ini dia. Ini dia. Coba angkat Bang Andi, landed. Hati-hati beres ya. Yes. Nah, ya. Jos ya, beres ya. Mantap. Mantap. Akhirnya. Akhirnya. Mahan di nyahana strike. Karu ju ya man. Man. Nyahana strike Andi mahan mati rohan strike. Oh, pawang babon.
kok. Itu. Mancing Aceh. Beres. Mana yang mana rasanya? Kan Mas, ini apa nih? Kok hilang? Cumi kayak mie, bukan mie. Nah, cumi. Cumi hasil pancingan, bro. Bang Andi, Bang Andi dia nggak mau. Bang Andi semua dia. Kita coba dulu rekan angler. Ini ya. Oke. Bismillah. Yang kali gitu ya. Gas. Makan dulu ya.